Tang shikentin ke jingkren nagaling jong Ornado hasyabo sami madan mentagamit haka jinlekai haka Saudi purlik persya ke Damak. Kepadairu artat ke jinlekai kasidmi madan gebak kadu haka Saudi purlik. Ladak Al-Nasar mentagamit kan job ke Damak kumta kan sakur ya kan nam ladu haka Saudi purlik. Henry lada jabak Al-Nasar kan madak jing syare makmat ke Damak bat lada jabak Al-Hilal kan jopik Al-Faiha. Kumtaru kan saduk biang ke Al-Nasar bankur trofi haka Saudi purlik mentah kayom. Henry kermen bak Al-Nasar dak basuk kan laban penlim ya ke Damak mentah kamit. Haka baka jinglekai kan sedang haka por kadwe siteng ke Al-Nasar persya ke Damak bat kumjuru ke Al-Hilal persya ke Al-Faiha. Haka bakal day hokru yak Al-Nasar mentah kayom pankur trofi haka Saudi purlik. Namar nakaling jong Ornado ubaladon hadu laisnem haka klub Al-Nasar nre umpat jokur trofi watang kawairu laidno ka regional trofi haka Arab Club Champion Cup. Kumta mentah kayom kladai ke hok pa Ornado usai yokurno sendon yakanam ladu haka Saudi purlik haka jialam jong jod Jesus. Haka baka jinglekai mentah kamit kan deru ke jinglekai kabak kadu haka Saudi purlik. Kum taru tang shikentin nakaling jong Ornado bolapus hagi rinsan sosial media. Da kabawul ong satang kawe ka game. One game kabamut mentah kamit ka deru karai kabakut. Laun yokur trofi haka Saudi purlik lane uduno pankur sajstinpat. Ia ka trofi haka Saudi purlik kumbak laja haka jinglekai haka Asian Champion League 2. Kumta karai kabakut kantai mentah kamit nakaling jong Ornado kataban penlim ya ke Damak. Nama ladaja bak Al-Nasar kan matek jing syarem. Bal ladaja bak Al-Hilal kan jopik Al-Faiha mentah kamit. Ka Al-Nasar kan saddu biang pankur ya kan ka trofi. Kabadayah kabuksia setang mentah sigim ka laskim haka jinglekai haka Saudi purlik. Ronaldo haka Saudi purlik mentah kayo mabalayo hado arpu nrukol bat haka karir kejang ubala poi kendai spa andip wekol kapadang duna setang arpu kendai kol ban poi syak thong ka sia jar kol ti tongen sepej mentah kamit syuabar setang ka World Cup arajar pu nriu lato Ronaldo unak tang em pan tep kol mentah kamit persya ka Damak bandang plus seki kol haka karir kejang bandang plus seki kol haka Saudi purlik. Henry ban kuri ka golden boot mentah kayo maka Saudi purlik Ornado lasyu ban be yagi kol jung Ivan Toni naga klub Al Ali ubalayo hadu live arkol. Henry ka badan kamtam nagamta ka Al-Nasar nagamta jung Ornado ka day mentah kamit ban penlim ban job ka Damak ban yokur trofi haka Saudi purlik. Tietungan sepej mentah kamit haka por katwe siteng bat nagam tajung tugi parlok kepadang kam ni kaling epic sport ngan sabu ya kaling po comment section jong kane ka video bat kane kaling kan long satat andalas dang ke jinglekai kamla ban pli syua pas dang ke jinglekai hendrei lengba ka kaling epic sport pila ban pli satat andalas dang ke jinglekai hadin ar lai lale teng teng kalong wat hadin kasan minidru kublai shibun.